nä tå koragwo tå August no nginya gukuo bara na nä tå kä arie witå December no nginya gukuo bara na nä twetä tukä hå ra må hå ri na tå kiuga no nginya maå ndå maya ma barabara na mitino ya barabara ithuothe nä kä o ndaigua ithuothe we are involved na nginya thirikari itå kwä maå ndå itä kä rä te ätagä rwo korwo ä tä kä ria tondå gå koragwo tå kä arä rä ria å horo wa December rä u tå raria å horo wa andå 5,000 kuma January no rä u wacåthä rä ria honge ciothe rä u nä ciå kä rä te tondå nä tå rathiä December mambura na gå tirä mweri å takuagwo å guo nä kuga mawatho matiagirwo kå rå mä rä rwo December mawatho magä rä rwo kå rå mä rä rwo hingo ciothe no gå korwo nä twä tä kä rä te nä torä rona thirikari itå wĩiguaga magä thiä gå twandä kä ra kä ndå kä retwo black spot nä etä kä ra atä nä mwagä rwo gå thiä gå kuä ra handå hau tutiagirwo gukorwo twina black spot na ngoretwo ngiuga marore mabũrũri mothe nginya maria me Africa ni mabũrũri maigana mena handu hetagwo black spot ni maigana thiini wa Africa ona ithu tutikire na nyingi ona bũrũri witũ wi wika tũraria ũhoro wa black spot 260 na tukandĩkĩrwo kĩbaũ gĩa kuga atĩ haha wĩmenyerere no ũkue na nĩ andũ magakwĩra handũ hau tondũ nĩ mwĩtĩkĩra handũ ha twĩciria atĩ kĩhonia nĩkĩ gĩtũmaga ngari ciũragĩre andũ handũ ha na warora 90% nĩ design ya barabara ucenjia tu design wĩra ũcio wa ikuo hau ũgeka atĩa tũkanina koguo nĩ tũroria thirikari tũtirenda kũigua black spot tũgĩũka mwaka wa 2026 macini-inĩ ciothe tũkĩrĩ na mainjinia kene hane ya mainjinia matheri nĩ wĩra ũrĩkũ mararuta nĩgetha twĩte handũ black spot Shesheni hakuhe nawe.